ngithokozani Dumelang kaofela udumisa ngokuthi mkhulu utswa ko Fine Town bakwetha ukuthi ngibulise namhlanje sokhuluma ngendaba ye-case breaking. Bathi bamuthi kunabantu abaningi namhlanje siyasafara siyagula asiphili asiphambili because of igcino nezinto lesi okukomkhulu bakhuluma nazo ezamosha impilo zethu. Umuntu ahamba ayothwala ayenze covenant nento ukuthi no njengoba ngithatha kanje ingane zami ziyohlupheka for the rest of their lives mainly because of umuntu into selfishly bayifuna ukuthi uphile yena namhlanje siyahlupheka today wahlupheka ukuthi komahayini hawuzi mbirizela hawking weza la eka wena ntwe go sweking kanti ke ntwe entseng ke mona molo from khali ntwe ba tsha modimo ke ntwe bohloko esabatla le bophelo so namhlanje ngithi case breaking point now namhlanje ke tshwere phanga ke tshwere machete ke tshwere mthuthuba ke tshwere case breaking point. Ivideo yakhona iyodlala kahle bakwethu ku Friday ibonisa yonke into. Kunabantu abaningi namhlanje since from 400 years ago noma 500 years ago ifamily yakho ihamba ku lineage ehlupheko. Thoko omkhulu ehluphekile, baba wakho ehluphekile, umkhulu wakho ehluphekile, nalo wayehluphekile, abanye wawisdom, ingane yadaba, ugogo wayidaba, khokho wayidaba. Dinthoso ke diletso ka mabo. Ha ke tse hore nna ntwe ke bua la ngudlo ke reng, mara ke bua ka taba ya hore the case stadium isn't sugar from good. Esenza from dala so manje nali ipoto njengoba ipoto libona bakwethu ngicela ukuthi wonke umuntu othanda ukuthi mangizophula leli poto leli yonke into ekade ihleli kuyena empilweni yakhe ebomini bakhe bophilo bahayi busulu nosiyana afika irapele kabelo mkhulu hlakuthiwa pizza eli ihambe nenkinga zami 80s kunabantu namhlanje awubasebenzisa imali yakho shelter hana khona isebenzisa hore wetsa la eka wena ha o tsebe ha ke se mpwe ke bua la ikutlwa re kereng ke rata re ke meka maoto motho a kutlwa re kereng ngithi nkhuluma ngendaba ya case breaking a ke ba case breaking ke bua ka taba ya hore ho tlametse hore ntho ngolongwe ya hao ke tlo ithuba ka rapitsa ena wena motho le mahayeng uyagula usugula iminyaka eminingi awuyazi ukuthi inkinga yakho yini usuhlupheka iminyaka eminingi ingane zakho zu7 awunathola umsebenzi kanti kwakhala ngengini kwenze njani into zabantu ezenziwa ngamabomu baqalekisa kunabantu namhlanje baqalekiswa because of wena uma wakho wavuka namhlanje ngavulisa ngoba se next door yasweqalekiswa omunye umuntu kwathi wakuyena wena ngane uzofaila namhlanje that failing yesikole usafela namhlanje awuphasi university izabasihlangana umuntu awupromote emsebenzini solo kwasho uboss emsebenzini ukuthi wena uhlala kwesihlalo leso thila uzohambela into zakamabomu so today ngithi case breaking point ngizobulala zonke izinto ngitho yenza lento lengiboniswe bakethu asinto engiyenza nje from ekhandeni lami noma ngayibona kubani cha into engiyenze ngiboniswe ukuthi kumele ngiyenze ibodo le case breaking njengobona indongo ebombi la kuyasho ukuthi bakwethu ngithoyeke into yamanje liselisiwe mangiqeda ukupheka into la utlametsuri mangiqeda ukhaza into la impilo yakho ikhanya bemhlophe empilweni yakho wena mutho ore ngina ke kharise lihlupheko mina ngizwile angisayifuni lento le umama washona kuthiwa mama waphethe HIV/AIDS gogo washona ephethe HIV/AIDS baba mama waphethe HIV/AIDS mamkhulu mamncane waphethe HIV hawuthi reason nje iyenzwe ki today ke wena today let us change the story how to change it to you Hobelo uphilo banting washona ugogo ushukela washona umkhulu ishukela ingane yakhe yaphula ushukela now uphethe ishukela so ke case breaking point hakitho bolaya pizza yini ngathi lento lekuphethe le ngaphela nalibhodo leli kuphele nje yonke into ngayo wena umuntu ophethe ishukela ongazi ukuthi i-cancer lekuphethe umkhulu abulawa yiyo nawe futhi ubulawa yiyo wena umuntu oyisdaba athi nekhaya siyabhema thina ekhaya sonke siyaphuza ekareke into echaza ngathi into emnandi ongasinto emnandi namhlanje lento lezoyibulala thina masiqale ekhaya vele sibamba 30 shawa istroke siyayazi ukuthi vele injalo siyaba into ejwayelekile thina ekhaya njalo ngoSeptember siyanqaba Rona njalo nje mahayi marona kwedile September sazothi umuntu omele afa asitho se right izobatha umthimo ngithi nayi case breaking point khuleka nami from le Monday le njengoba le video levelile ithi makusha Friday ulokhuleka ukuthi ama case la wonke walahla kwelibhodo leli ulahlela ama case lawa kwelibhodo kamkhuluthi irake ithuba pizza yini bese ukhamba yonke into emlingo kwena wena ngane solo kwahlala grade 11 wena solo kwahlala ku grade 10 kunzima ukuthi uye phambili kunzima ukuthi uye move kuyala wena umuntu solo kwasebenza njalo emakhishini kunzima ukuthola umsebenzi ngoba une matric uyile sikolo marothatha ususebenzela abantu kunzima empilweni yakho case breaking point akikho bola yapizza imiliyoni emoya ayihambe kuthethe unyama kusalukhanya kuthethe unyama ngena ukhanya kwambe zonke imiliyoni kwambe zonke into ezimbi namhlanje ngibuka kaMatlame ngibuka kaMatlabo philo
umuntu ongkhona rena moholo ha tsamaise meleko le mimoya e tsamela mosuli motshehare a curse breaking pot lokhu menyanga yompedi mkhulu uthi ngikhumani bakethu wherever you are useAmerica ukuphi nakuphi lapho ekhona ke curse breaking pot imilingo yonke engene ngala ihambe mimoya ka fellowship ngene ngala ihambe wena kina kulotsholwa akulobolwa umuntu lo walobola since wathi no 1960 kokwa kushona nje alojoliwe noma wakho naye kunjalo usahlala ekhaya naye futhi nanawo futhi kusenjalo sisi ngithi namhlanje curse breaking pot uphethe inyawo for le monsega naseka ofele no ukuthi was wrong curse breaking pot akuphele yonke imilingo hambe yonke imilingo teka yonke into usalukhaya lokho nganyanga yombedi bakwethu khuleka nami really big Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday kayithuba pizza akithuba pizza wambe zonke into ezibopho kwena mina ngiyavuma ukuthi uyoshintsha impilo yakho nawe vuma uthi makhalekala ukhula ramholo lokho akubuse Africa kusukela kudala ukuba ngoNkulunkulu wamandulo akudala eAfrica akakubusise njengoba ngizophula libhodo leli uthi wena umuntu ongasebenzi mangizoniphula kube kuyukuthi kuba noshintsho libakhona abantu bayakhomenta abantu bayasho abantu ayasho manje semane ukuthi mkhulu kuyashintsha manje nawe akushintsheke lobo nganyanga yompethu sisazokhuleka kusonke thokoza